Allegatament l-anzjan kien inqabad bi kwantità ta' droga fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta meta kien għadu kemm wasal pajjiżna minn Amsterdam l-Olanda. Id-droga kellha valur ta' madwar 75,000 euro. Fil-bidu tal-ġuri l-anzjan mill-ħamrun qad brasu baxxuta u jżomm bastun u qed jiffaċċja 3 kapi ta' akkuża: importazzjoni, possess ta' kokaina u possess ta' kannabis. Id-droga illi kienet tammonta ftit anqas minn kilo kokaina u 19 gramma kannabis kienet instabet moħbija f'żewġ ċemad dekorattivi. Is-Supretendent Norbert Ċappara mit-taqsima ta' kontra droga tal-Pulizija qal waqt tfittxija illi saret fid-dar tal-anzjan instabu xemad oħra simili fostu waħda illi kienet imħafra. Fis-qarrija li ħadulu l-Pulizija fid-depo l-akkużat ma jridx jikkummenta l-diversi mistoqsijiet fosthom dwar is-sejba ta' droga fix-xemad iżda ammetta li jagħmel użu mid-droga, kokaina u anke kannabis meta kien Amsterdam. Il-ġuri qed jinstema' quddiem l-imħallef Michael Mallija.